Yo, be evangelist Patrick ni LOMOTEY TAGOE no ne woji meni yehu angletwa ne efa woke hanu twimo na ba tu ye egbefa agbawe mu aswa na design fe anayese mene won ba ne wokebo abagba Easter shite hogbai ye wonyomo na egbo na bateshi eko ye adesante ye won ton ni mene wokebo adura eminsaje ni won he won yake se na mo anye afa ebu onomi won ke mene gbine ke ngletwa ahye Bomode no chi o TV me GAMASHIE TV no oba na wo ye Facebook oba na wo ye Twitter oba na wo hun ye YouTube ke ji otwa GAMASHIE TV wo ye jeme no twumo na ba fe wo fen wo no mi won fo wo ye hra no wo ba no wo cha wo no twumo no yo wo ke Kristo ngamo mi ha nye fen mletwa na ye wo Easter ye lig bidron no wo ba cho hia kenklen wo danye shike ha be ni nye fake ha na kenu twumo ne wo sole mo ke ha nya ji akashi be ni wo ba gbe na emi jo mo ke emi hwele mu efe nye kenye we kenye hwe efe anomi ni wo la ke be na ba gbe na awon mi hye afi mo fen mo no wo ba cho hia kenklen wo kaibo ake be kukuo mi ni ho ne wo kai Yesu amane hu emi ake Kristofu eni wo gie wo le na ken bidron no ne edamoshike ha ke mi se na mo eni wo na akene ke jibe ni le Kristo ke wala ban meshike ha minkebu be na fe ni nyojian ni bi ni wo yo mi ke pimo ke arehoi ke e shine enwo wo fe no me Kristo atchon eni no e ke hele susman na fe na gie wo ke je enye lord edi ana e ba shikpon ne no e ba gbo ha minkebu fe ngletwa ne ni wo ka o ne ke gbine so ani ho ne wo ka gbele ne ba gbo ke lashi ne hwe benafe na nye akpon adesan keje pimo ka reho ka manehu ami heni ana ekewo echonjeme no na ehwo jake shi meni hogba ne wo ke won kai eshite gbile no shikomete ko emi ke bo ke Kristo eteshin ni eteshin lele hallelujah efe no yo kenke no keke yense ke mo Kristo eteshin ni eteshin lele hallelujah meni hogba ne efe hogba ko ni mishe no ke ha Kristo fu efe eja ke wo kai amane hu ne ba na ke ha wo so ani ho ne ye arpimo ke gbele ke aniseni ani na fele shi mene no ne ko wo ja ke shi wo reho ke wo pimo ka amane hu e bia bone ti o shi egbonyo bule mi e ke wo na agba ke wo ha mo efe ekete ni twa ke be min ke bo e wo behegbe ake wo yonyon yele shishidon nke bo e wo behegbe ake enyelo na hegbe yo wala shlemi be na fe ne fite wo ni bi ne ke wa pin ne ke wa ne ke wa ba Kristo ke mene yeli eba ke ha min ke bo fe ngbe shite hogbani efe no yo wake ye wa we mu nkanya bo won helebo shi won kai bo akekeshi mene afe mi shegbe ke ha bo akenye se ko e oliamane hunu yo no mene he ni ana eshite ewo ne ke jatu na ke je no e ha mi she efe nke bo fe no meni he lai e ba twanyoju afia bo onye doctors ase onye kolebu ni ami o te he strot na to ye mene min ke bo ake ye Yesu Kristo gba mi no ko mene keji Yehowa ewe he no yesemo no ni eteshie domoshi egbonyo bule mi benu ele min ke bo ho akekeshi he la fe la ni yen bo Yehowa denche awo keje onumleto ane Yehowa ata ogbomochohi keje oyicho ke ba shona de shishie no ni efe gbojomo Kristo ajie ye o wala shlemi benafe mene shite e ya fe se na mo ke habo bo mo no ku mi no shi afen e wula mi she be ngomo ko be na ke no wo ya no wo bi o Yehowa de njo mo ke habo ake mene Kristo mi she na mo ke to njole e ha ne ko aba owia mi e habo meni bi na me jia me ngleno na me ko amegbe na me te ye wan ke wa ke mene eteshi ni keji eteshi egbogile bule mi ni twa ke na agba be areho be nkomo yeli be no ko be se don fe mishe ke no ya pende ehwewo won bie ne ke ha bi fe na edugbe won ke ye ho ke mene shite e kai ne ke bi na fe e gbla me ke ba menye me ka be chema wi am ekun ame ache alebi nye alebi mishe afe ameno ame shi na ke wo ye wo ahe nyam me ni ya metwi ye ni bi strot onu twumo sanemi o gbla shlemi ke ni bi baba ho no wonye fe na wo chie wo ke ye ho aji
ajie poke chombo eshitene no ehani bi papai ateshie o wala shlemi ehan se na mo aba o wala shlemi ehan ngomo aba o wala shlemi efe ni jomo yo wala shlemi me ni jomo ya metria mi ye me na me ka me na me ka me wie me ne won keba ke keji yehoa eteshie be na agbako bedon inle mo ni nkele na inle mo ni nkele yesande eja ke yehoa eteshie hanke bu fe won me na agbai won me mi fun ai won me jatwi ni wo tele ke han wo yi won me jatwi ne enye lo ke tele wo me ne gbokle fe ne enye lo ke fibo wo ke shite ne mi yehoa de nche achile ne ke gbokle ne fe ye momo mi nke lo mi fe Kristo ahani oje ohe beda fe ngmene eshite hogbane efe se na mo ke ha minke bo fe won kai bololo akashi mi amo yin keji yehoa eteshie ta mo asafo e kono ko ya womi ka atashia no kwa keke shi ta mo asafo kono ko ya damo asafo e kele anashinamo kele ananyanyobo kele afamo onaji yo ni fiami ene mamre femo wo ba yose ejo mo ke ehwele mo ke mishe ne ke hwe wo fen wo no mene wo ke hite e ke jomo e ba wo mangana e ke jomo ba jenkoji ejo efen titire wo ke gama bi ye wo adenche aje ko ke chonye eni wo dugbe ke ye ewie mu akpla wo ke ba eko wo ba je wo ngle no no ni sane wo fe e ha jomo aba gama no e ha hwele mo aba gama bi ano e ha e no yeli aba gama bi ano e ha na me kwa mama na me twa kwa janke damohie ko ehani bi ne ngme amene nyelo enwu ame nom ne show ya amede mene eto na janke ha ame binafe ni twenjole afe wono won ya no won bi eko akeshinyumba hu akai wo mangana e ya no ne ha ne twenjole mene shite na mi e ba mo ni bi fen ahile pe enunyame no awo ni wo yosele ko ni won nale itake yese nyamwa ko be filipe won ya no won bibo eko mle twane ile ake no ko no ko ba ke oni safi ne ke no afi ko ni ba hu ne ke no strut eni yo mke jake o ya nme o twie ke hale o ya mo emi nke he mo ke yeli jake ngmale han wala ke no ni aje he mo ke yeli mi afi be no ele se na mo ko be no mene mi kai mo ke nsolo mo ke han bo jake ye wo aha no he mo ke yeli no awo eno kole no awo be na fe ni jami wuje fe ni ba ogbefa nyongo ni le ke gbe chomo e wabo no nyo jio e ke jene ke maja ni bi na shishi be na fe ni afinele istami ngomo onna ese jebo pe shi won bi ke han o e fatalo ke han wu ke han bi ko nyeme fe ni ogbefa wo ke yeho adenche aje e ko ke chonye min ke ba ke shite hogba na fe follow shite hogba na ke ni bi strut baba oni bi fe na chimo na ye strut fe shite hogba na yeho adenche agbele na e habu dun ne ngobo kabiti ne hano yoe e hano na mishe je ne mie wo ke Kristo eshite ngmene hogba ne e ase na mo abaye ke habu be na fe no je dumi no bakane mi no ba yosele na ke no wo ya no wo ka obo akashi ka no yin pa no ake e ba na ma ne hu ye semocho no ye minke boewo no ngmene ke je bagbo na eteshie ha wo be no ni nko obo ji ake blema ni bi ni wo yin mi sui ke ni bi ni wo fi ofem neje yehowa benmene no ni nkobo ji akekeshi won mene ken ni biahe ekoji nke mene yue nke mene enna nke ne ken ye bie na agba na ka bie ne ken na agba ji na fen yehowa kekeji nteshie benuele agme fen no won mene ke sui nahi benafe Kristo anahegbe na echi ebenke wo biabo ni won wo chi wo benkole benafe ni wo kele jamo ke ya ke ba se na mo abahe male ha wo liake tefi oten oke wen wo tom momomi ke je na kan bo fitele shi wen he to he mi ake wo tom momomi don benafe ni bi achake no ngmene la echu kan e ekpe aflanga ewele amehe no jembi ke shipon ke ngwen bi fen yehuda sake lelen wo Kristo etegbonyo bule mi she ka ajame ewo no gbini jigbiete ni ngmene wo fe won yehuda sake lele ake Kristo fu anyongo eyin kan ye woko no keje eyin kan ne woko ne teshin efe no wo ye mi kanya bo ake teshi ye jeme eno pasole mo ye no ya no ni jeme ejewiye mi kanya bo ake lebine ko teshi no wo ye no
ke oya wasafu ekomi ko ya wo mate no wan check money ba bohun eku atwa ke shoyi ko ya ko ntwa ke jo ba gbelo ngbe no ba yosi e o ba na ke ne ke ko yo ne e ke se na mo ba ben habo e ba ji ama na hu nke joyi e ba ji na agba ke joyi e ba to enjole aba o wala slemi titire ye ogbomochobi be na fi no na wala be fi be ka ya ba bo wo onye no ya no ba eko wo ke Kristo ajobu ne wo ono ke GAMASHIE ko e ha shite ogba ne se na mo ni yo mi e ka ba ke ha mi nke bo pe no ku o mi ne shi son lo e na ne me we ku me ke me fe me ni wo ke na shina mo wo sole mo ja ke ne ke shite ogba mi jo mo e ko afi ame fe ame no ni wo lia keke ji be fale she ko ni wo na apese ko e mi sanjin ko wo ba jula yen ke han yetu enme e se na mo e fe ha mo fe mo ni wo lia ke nme ne je mo no no ne e fe yue mo follow si ne ke kanya mo yue mo ne e fe yue mo ne ba wo susuma no e fe yue mo ne ba wo o he mo ke yele no e fe yue mo ne ba chake o shida mo he be na fe no yo se Kristo no knowledge gba wo ke won danye fe shi ke ha be ni fe ke ha ne ke no twumone wo ke mle twa ba hye na ba je ne ke no twumone won bi ake mo fe mo a che mo ko ke benkele ake shi ko ya ba damo ne ke no twumone bo we mi ngo mo ke mi jo mo ba bo ekotue no mo ko a che mo ko mo ko nwa che mo ko mo ko nwa che mo ko ni se na mo abaye ke ha wo fe mi mo ni yo na je Evangelist Patrick ni LOMOTEY ego sande pepa e no twon no wo twon the wo ke wo he wale ke wo piamo fe wo GAMASHIE television e no ake mo fe mo no ba na e na ke GAMASHIE TV e yo masuma ke ochio benke wo no ke o e wale fe awoje me e ja ke ni bi papa ji no ni Yehowa ke nme ametwi no na fe ne abase na mo ke ha game titiri wo ke yuo mla chwane na mo ame wo ame no na me domo shojogba no tumo na ko ke ji oba na egbe no ba tashi no ba ko wo ke ji o te YouTube no atwa GAMASHIE ye jeme GAMASHIE TV o ba na ke no tumo na ye jeme ke ji o te Facebook le ho no tumo na ho e ye jeme shi won kai ba ke be fe be no ba na won sumo no share wo page ko ni me fe me ni nuko wo he o ha na me nu we ja ke ni bi pakpai ke se na mo ke ngomu e ja ne ke TV station e be kemba wo ke Yehowa ajonye eswelenye nye na ji fam ke ya ke ba ngene gbine fe afa ejo mo bui na cha ye nye hi fe Yehowa achi mo hanye mene du ne kpa ke ba nyete e la akpeyemi wo ke Yehowa shite e fe se na mo e ha minkebu nyumbo ajonye ke ashi wo ba ke eko wo ke bye bye.